Yes, reka nongere ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Mu makuru y'imikino tuzanye muri ekipe ya APR FC haravugwa ko rwose umutoza Thierry Froger akirangiza umukino wa nyuma bakina abafitanye na ekipe y'Amagaju ngo uyu mutoza w'Umufaransa uyu nguyu ngo agomba kuba yerekeza iwabo, ndetse rwose bikaba bivugwa ko n'ubundi agomba kuza kuba asimburwa n'umutoza w'Umubirigi izina rye ritari ryatangazwa, ndetse rwose ngo ufite umwagenti uri naha ni umwagenti w'umunyamaroke uri naha hano mu Rwanda, ndetse uyu mutoza w'Umubirigi tutari twamenya amazina ye ngo agomba kuba aza rwose afite abakinnyi babiri harimo n'umwe ukina mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu ni umutoza ngo ukomeye cyane nk'uko bitangazwa na radio Isibo FM rwose, by'umwihariko binyuze ku munyamakuru wayo Nkusi Denis usanzwe ufite amakuru ya hafi yo muri iriya ekipe y'ingabo z'igihugu. Uyu nguyu Nkusi Denis rero akaba yatangaje ko iyi ekipe y'ingabo z'igihugu yamaze gutandukana na Thierry Froger ngo kuko akimara gutoza umukino bafitanye n'Amagaju, ni umukino w'umunsi wa 30 wa shampiyona, bagatwara igikombe cya shampiyona rwose, dore ko bamaze no kuba bagitwara. Ngo uyu mutoza Thierry Froger Christian ngo agomba kuba ahita yerekeza iwabo mu gihugu cy'Ubufaransa, ni nyuma y'uko ibyo yari yitezweho muri iyi ekipe bakunda gutaziranya mukandagira bitigeze bigerwaho. Ndetse kandi tukiri muri iyo ekipe ya Nyamukandagira ngo nta byifuzo na bike byo gusinyisha rutahizamu wa Bugesera Ani Elija nk'uko byagiye bivugwa, kubera ko ngo ekipe ya APR FC abasore yifuza ngo nta n'umwe uri ku rwego rwa Ani Elija. Barashaka abasore bakomeye cyane rwose, bari hejuru cyane y'uwitwa Ani Elija, cyane ko ngo kuri bo ngo aho gusinyisha Ani Elija basinyisha bagumana Victor Mbaoma n'ubundi rutahizamu wabo ufite ibitego 15. Dukomoza kuri uyu Victor Mbaoma, uyu nguyu araza kuba ashakisha buryo ki yaba umukinnyi watsinze byinshi, ndavuga ibitego muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Uyu munya Nigeria rero ngo agomba kuba ashaka uburyo atsinda igitego cya 16 agahita arusha Ani Elija. Amakuru rero breaking news nuko n'ubundi uyu Ani Elija atagomba kuba agaruka kuri umukino w'umunsi wa nyuma Bugesera ifitanye na Etoile de l'Est, ngo kubera ko nyine ngo afite amakarita y'umuhondo atamwemerera kuba akina umunsi wa nyuma wa shampiyona. Ibi rero bikaba biha amahirwe rutahizamu wa APR FC Victor Mbaoma kuba yashobora kuba rwose arangiza iyi mikino, ndavuga imikino 30 isanzwe ikinwa kugira ngo shampiyona irangire ari we uyoboye ba rutahizamu, dore ko rutahizamu uhiga abandi azahembwa amafaranga arenga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni muri APR FC. Iyi ekipe ya APR FC ngo ikaba ifite umwagenti nimero ya mbere uri kugenda ayishakira abakinnyi, aho rwose ngo abakinnyi bakomeye cyane harimo nyine n'uwo ukina mu gihugu cy'Ubufaransa nawe amazina ye atatangajwe. Uyu musore nawe ngo agomba kuba yerekeza muri iyi ekipe y'ingabo z'igihugu, ngo ni umutoza ugomba kuba amuzana, umutoza twagarutseho haruguru. Ni mu gihe cyo kandi muri ekipe ya Rayon Sport ngo iratandukana n'abakinnyi benshi cyane, barimo abamazina akomeye Bangendahimana Eric Gasongo n'abandi, ngo abazamu bayo uko ari batatu bose Rayon Sport igomba kuba itandukana nabo, kubera ko ngo Rayon Sport irabona nta muzamu n'umwe ushobora kuba yayifasha mu mwaka w'imikino utaha. Si ibyo gusa bivugwa muri Rayon Sport, umwuka si mwiza muri iyi ekipe, kubera ko bamwe mu bayobozi bakomeye baravuga bati Uwayezu Jean Fidel akwiye kwiyobora, abandi bati ntabyo akwiriye kuko imyaka isaga inamaze muri iyi ekipe kandi yarahawe iyi ekipe yose nta kintu na kimwe yigeze ayimaramo. Ati nta wundi muyobozi wigeze umara imyaka 4 muri ekipe akarinda asoza nta kintu na kimwe akoze. Uyu Uwayezu Jean Fidel rero kuri we ngo abona ibyo yatumwe ndetse rwose ibyo yasabwaga nk'umuyobozi wa Rayon Sport yarabikoze, ndetse ku kigero cyiza cyo hejuru cyane. Nubwo ibi yabitangaje ariko abakinnyi ntabwo bemeranwa nawe, kubera ko binyuze muri kapiteni w'iyi ekipe nawe ubwe avuga ko ibi bitagezweho. Ni muri urwo rwego rero muri ekipe ya Rayon Sport umwuka utari mwiza, kubera ko bamwe bati nagende, abandi bati uyu nguyu yarakoze rwose ntako atagize ni agire gutya ahagume. Ibi rero ni biri kuvuga muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Iyi ngiyi
ikaba yaramaze kuganira na Muhadjiri Hakizimana ariko ngo Muhadjiri yamaze kubahakanira ndetse ngo yamaze kubabwira ko rwose atakije muri iyi ekipe ya Rayon Sport kubera ko ngo ibyifuzo bye no kujya hanze y'igihugu cy'u Rwanda bitaba ibyo akaguma muri ekipe ya Police kubera ko Police SN ni ekipe izasohoka kandi isanzwe igira umubare munini w'abakinnyi bakina rwose muri ekipe y'igihugu Amavubi ngo bityo kuri we ngo aho kuva muri Police FC akerekeza muri Rayon Sport yaguma muri Polisi mu gihe nyine byaba byanze ko asohoka cyangwa se nyine ajya gukina hanze y'u Rwanda. Rayon Sport rero ikomeje kuvugisha abandi bakinnyi harimo rutahizamu nahoze nkubwira wa Bugesera ufite ibitego 15 Ani Elija, uyu nguyu arimo ararwanirwa n'ama ekipe abiri arimo Rayon Sport ndetse na ekipe ya Police FC, burya ngo nayo iramwifuza cyane ariko Police FC nayo ngo bikagendana n'umutoza wabuje kuko ngo mu gihe icyo ari cyo cyose Mashami Vincent yahaguma ntabwo yakifuza uyu rutahizamu Ani Elija kubera ko ngo abona ko rwose abataka afite bose babaye bahari ngo nta kibazo cya rutahizamu yaba afite ndetse ngo icyo yaba afite ntabwo ari cya rutahizamu nka Ani Elija. Ni byinshi biri kuvugwa kuri ekipe ya Rayon Sport igomba gutandukana n'abakinnyi benshi barimo ba Eric Ngendahimana, barimo ba Boneri, barimo ba Kadim Diaye, ba Simon Tamare, abazamu bose ngo ni ugukubura rwose ngo kubera ko irabona nta kigenda. Abarimo Ganijuru Elia wanze kongera amasezerano, uyu nguyu nawe ngo Rayon Sport iramwifuza ko yakongera amasezerano ariko ngo yayibereye ibamba. N'abandi bakinnyi benshi iraza gukubura rwose, abagande bose barimo ba Charles Bare, rutahizamu Paul Gomis, uyu nawe waje kubatsinda igitego ku munsi w'ejo kera kabaye kuri penalty ubwo batsindaga AS Kigali ibitego 4-2, yaje kubatsinda igitego cye cya mbere kuva yagera muri Rayon Sport. Uyu nguyu nawe ngo agomba kuba asohoka muri iyi ekipe. Ni benshi ngo Rayon Sport irasigarana abakinnyi 10 bonyine rwose batarenze 10 barimo ba Muhire Kevin, abarimo ba Iradukunda Pascal n'abandi benshi batandukanye barimo ba Sam Ndizeye. Abo nibo bakinnyi bonyine, ni ukuvuga ngo abakinnyi bafite amasezerano ariko kandi bagifite rwose imbaraga bagaragaza ko bari kwitwara neza, aba ngo nibo bakinnyi bonyine bagomba kuba baguma muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Ni mu rwego rwo kwitegura neza umwaka w'imikino utaha. Ku mutoza uyu nguyu ni uyu mutoza utoza ekipe ya Rayon Sport, uyu mutoza w'umufaransa, uyu nguyu rwose uyu nguyu rwose bakunda kwita Pepe Guardiola w'umunyarwanda kubera ukuntu akunda gutoza utujesta bakora, benshi bati ni Pepe Guardiola. Uyu nguyu rero ngo nawe igihe icyo ari cyo cyose rwose komite ya Rayon Sport yabihindutse, uyu nawe ngo arazinga utwe ngo kuko nasoza imikino ya shampiyona ngo agataha, biteganyijwe ko atongera kuba agaruka muri iyi ekipe. So ni byinshi biba biri kuvugwa hirya no hino hano by'umwihariko mu makipe ya hano mu Rwanda. Twari tugarutse kuri Police FC, Rayon Sport ndetse na APR FC, dore ko ariyo ma ekipe atatu akomeye cyane, uwavuga ko ariyo ayoboye shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda ni yaba abeshye. Ni mu gihe cyo kandi dusoreje ku mugabane w'i Burayi, ekipe ya Arsenal, Manchester City ndetse na Liverpool zikomeje guhatanira igikombe cya shampiyona, dore ko bategereje iminsi 2 ya nyuma, usibye ko ekipe ya Manchester City yo isigaje imikino 3. Ekipe ya Arsenal icyizere igifitiye ekipe imwe yonyine ya Tottenham Hotspur, benshi bakibaza bati se Arsenal yatsinze Tottenham Hotspur ikayikura ku cyizere cyo kurwanira Big 4, iyi ekipe ya Tottenham ari cyo yafasha Arsenal. Benshi bati ekipe ya Tottenham Hotspur ikunda gusobora ekipe ya Manchester City, by'umwihariko umutoza Pepe Guardiola, by'umwihariko ku kibuga cya Tottenham Hotspur Stadium, ngo iki ni ikibuga ekipe ya Arsenal ifitiyeho icyizere ndetse ngibi byaba ari byiza rwose. Abafana ba Arsenal bati buke batwaye dufitanye na Tottenham Hotspur twahita tubukuraho. Ni mu gihe nubwo bavuga ibi byose ariko n'ubundi basigaranye imikino 2 ikomeye cyane itaboroheye, ndavuga Arsenal kubera ko barasura Manchester United muri iyi weekend ku kibuga Old Trafford. Ni mu gihe cyo kandi baraza kuba basoreza kuri ekipe ya Everton mu rugo kuri Stadio Emirates. Ni mu gihe cyo kandi ekipe ya Manchester City ifite ama ekipe arimo Fulham, akaba ari nayo ekipe nayo yirondere, bavuga bati wa ekipe yirondere
urakerewe wadutabaye ko duturanye. Ni mu gihe ko kandi ekipe ya Liverpool mu gihe cyo ejo nyine yatsindaga ekipe ya Tottenham Hotspur ibitego 4-2 harimo n'igitego cya Mohamed Salah wari wagarutse, ngo ekipe ya Liverpool yagaruye icyizere kubera ko ngo irabona byose bishoboka, ngo aya ma ekipe imwe muri zo ikaba yatakaza ndetse bikaba byahita biha amahirwe ekipe ya Liverpool igomba kuba izegera, dore ko iyi ekipe ifite amanota 78 irarushwa amanota 4 na ekipe ya Manchester City ifite amanota 82 iri ku mwanya wa kabiri. Ni imikino igomba kuba irangirana n'ibyumweru bibiri biri imbere tukamenya ninde ugiye gutwara igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza. Mwibutsa ko ekipe ya Arsenal iracyarayoboye urutonde n'amanota 83, ekipe ya Manchester City n'amanota 82, ekipe ya Liverpool n'amanota 78. Ni amakuru abagezweho muri transfer dusoza. Ekipe ya Arsenal ngo yaba yaramaze kuvuga n'ibyibanze na Douglas Luiz, uyu akaba ari mediateur ukomeye wa Aston Villa, uyu nguyu w'umunyabrazil ngo agomba kuba aza gufasha Declan Rice ndetse rwose n'uwo bita Martin Odegaard, kubera ko Thomas Partey ngo arifuzwamo amafaranga menshi akaba yakwerekeza muri ekipe ya FC Barcelona. Mu gihe yaba ari FC Barcelona kandi ekipe ya Arsenal ngo ishobora gukoresha igihe turufu ikakinamo deal y'uwika Frank de Jong, uyu nawe n'umukinnyi ukina mu kibuga hagati usanzwe ukinira ekipe ya FC Barcelona. Muri ekipe ya Manchester United ngo umutoza Erik ten Hag yaba yarisubiyeho ku cyemezo cyo gutandukana na Jadon Sancho, uyu ni umwongereza wasubiye muri ekipe ya Dortmund nyuma yo kuva muri Manchester United bitameze neza nyuma yo gushwana n'umutoza witwa Erik ten Hag. Abajijwe niba azagarura Jadon Sancho yavuze ati twebwe umunsi ku munsi dukurikirana amakuru ye ndetse kandi tuvugana umunsi ku munsi, twohereje abayobozi bamwe na bamwe bo muri Manchester United ngo bajye kuganira nawe bagire ibyo baganira, nibiba ngombwa tuzamugarura, atariko reka tuzabivugeho sezo irangiye. Benshi bati ese Ten Hag yakisubiraho, ese Jadon Sancho we yakemera kugaruka i Manchester? Byose nibyo guhanga amaso. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Iris